Ibaro gini gilong ki khubor bam tagasngi. Unong yalam kaliang persha hake HADC uba tita Starbal Khan jengkar bagi MDC lalai banyak kendu. Yau Chief Executive Member CEM ka HADC uba Winston Tony halor ke jeng Sha Wingkam, Shipor jeng Uskatri ke Executive Committee EC uba DGs Imyong. Hadin ke jengya kendu uba tita Starbal Khan ulo ong ba ke jengya keren kalalong ka babnya halor ke nigaman bat kilapan jeng Shainau CEM halor ke daw jeng ke jeng Wingkam. Karkum kejingnya tu jeng UCM ula batai ba kejing wengi uba DGs Imyong kalong katkum ki kendon trekam rules hadin balami kejing keno ki bedan kam bentok kin. Ulong ru baya kene ka kam na de bentung da kejing yo benta jong ke inquiry committee ke ban pet benya ya kejing ja. Uba khan ula yatu uba katkum kejing syai ba ki yo na UCM kejing suspend kam dai na kadau ka baya de ba ka kampat ba official work Henry kejing ya dai shimet personal matter. Henry la shim ya gani ka sinjam ban ailat ya kajing tokit ka bakhuj bat ka babet. Shushu ulo ong bakat kum kajing ya kran uba DGs Imyong ula ban wan phai biang shoka kam hadin bakut ka por jing weng kam la ne kat kum karai ka bami na kajing tokit. Ki MDC kaliang persya kala ong bakindang budin ya kani ka kam bat kidawa badai bandon kajing pensyai ka bapura kana ban wan ra ay kajing shingan bat jing ya dai hok hakasin syarpat ba jong ka KHADC. Nikong ni nakaliang ka jungi kung ki MDC jong ka liang yatay ni ay kublay CM ba ila ay ngi por terusngi kung bala yakut bangi niya kendu ni keren haro ki tu kimat bangila dep pau bangila dep ya keren ru ki pi ki lat thai kubor panai kublay pi ru ki bala pala por bangi dan ka bangi ni por te kabadikong halo kamat kabedei bat ka jingwen kam Shipor yau sekretari jang ka council ba DG Simyong te nakaliang ka jung ila karen syai ba kani baro ka jing ja kadei nakada ba kadan jing bombiang ha karukom trikam lani kata ka prosedur trikam apa office hakaba ya ka klaim da approve nakaliang do ka isi nakaliang EM in charge berkunjung lo nakaliam CM harga dei bat ka jing pelat ka jing sign jang sekretari ya ka affidavit dan ka approval ka affidavit kemudian file saya ikut la suspend te habang ilapan jing syai pat la kata ka affidavit ka don jing dei ni em bat kata ka jing syai suspend ya kan ni ru ila kan syai bai om kam don jing dei kadai betang ka prosedur labs mubut kata itang ka jing trikam ka jing ko akan kontrikam ka ba klem da ya lemba jo ka isi syai lo ka affidavit ru dan kalian ru i om bai sa kopi ni ba pat ila pan syai la banjur ru ba kan ka affidavit kam don jadi ai ba kan ka jing sya wen kam jang sekretari tingila pancing syai ru aga bedei bat ka la kani ka jing wen kam Shipor kan ta ne em ya ka service jong i sekretari ya kani ru nakaliang jong i CM ila ai ka assurance ba insa kami ibanya yang ini bentak pada ka juga por nakaliang ka jong i ila dawa ba ka di bandon ka inquiry kan de nakaliang jong i ila pan syai bakala don ta ka inquiry bat nganget ba kata ka inquiry kan sa ai ka report shwa ba sekretari un kut no kata ka jing sya suspend ya ina kakam